egameni kaJesu. His word over the glory uphakeme kakhulu ekuseni. Singathatha indawo zethu Church of God egameni kaJesu. Thank you, Lord. Ngicela ningenzela ifavor bazalwane. Uma utshani bonivumela, ngibona khona abasekele ngemuva kwenu. Umbothi khona umuntu esisemva kwakho vele uthi gozololo. Undlala whatever ongayindlala ukuze bekwazi ukubona bangemuva. Cause ngibona nawo abadala baseyitulweni bavinje noma senze any arrangement. Sivele sibafakele itulo bonke abahlele etulweni sibafakele itulo second lines bese nabo abanye singama ngemuva kwabo ukuze ngingabekho umuntu othi angizwanga inkonzo lo ya mama wePinifel Pinky belokho ephambi kwami ngithi ngibheke inceke ngapha angiyiboni inceke lo mama nje ovela waphenduka east sika south phambi kwami ngavele ngangayizwa inkonzo wavele wayigibhithe lami ngisehla ayilibonga igama lenkosi akhona manje bazana singena women guest speaker umvangelo uGambusha. I don't want us to dwell much bazana angifisi ihlale la ngoba sizothandaza bazalwane sizothandaza aselanga umusha isikhathi la sizothandaza ngicela abama umbrella abangala beze la ngoba angithandi bekhona abantu abangemuva kwenceke yenkosi abama umbrella bangala bevele beze la ngoba ikhombi izamile ukuyi avoida waqala ukuthi sisehlane vele kumele mvangeli uma soke lapha siyoqhuma kabusha zama ikhombi enye ngoba sisehlane aselanga ukuzobheka ukuthi ilanga lishisa kangakanani kodwa sizelela ukuzolungisa isimo ukuthi lungisa Jehova lezi zimo abantu abanyuke nazo abehle zingasafana negameni kaJesu. Ngifisa ukuthatha ithuba with all due respect my father my bishop egameni kaJesu ngiyathoba kakhulu baba wami cela ukubingelela kakhulu egameni kaJesu baba uhlalo obaba bonke baba umthiyane omama bonke egameni kaJesu ingceke zonke ekhona bazalane bingelelekana egameni kaJesu ameni bingelelekana bazalane egameni kaJesu ameni tshela makhelwane sizehlane makhelwane sizehlane khohlwa ngemakeup makhelwane sizehlane ya mthethe makhelwane imakeup sobona ngomsombuluko esaluni sesiyozama entsha mthethe makhelwane iweave ukhohlwe ngayo ngoba sizela sizolungisa izimo manje khohlwa ngemakeup no vele ukhohlwe makhelwane ngoba sayimind nje vele ukhohlwe. One day bazalane uma sibhusha la uma silabazana sisuke sizele uJune 16 ibandla iHouse of Hope ngaphansi kwaBishop uNjomane khona lapha nje eduzane masila ngoJune 16 sisuke sizogijima sijima bazalwane ngisho mina even ubaBishop ungamthatha kancane ubaBishop uzokushiya nje uzokushiya ungamthatha kancane baba ungamthatha kancane khona ivideo kaBaba eputshuke ngandlelanye edlala ibhola lapha khona lapha angabothi ayi ngekhathi zakhe ayi bafowethu asike sigugela amacolo sokulungile but ubaba wami enkosini uthi ubaBishop sila uthi khabazela why ungavele ulethe intaba uzoyibeka khona la angikusho bazana ukuthi intaba le esinayo namhlanje besina kuyibambela le enseleni kodwa ngicabanga ukuthi mangaphosisi abantu abasuka ngakhona hlasimbe ilodwa noma mabili bayikota almost kubantu abala so uma ubaba mekhuluma kanjalo ngathi angilalele ngiyimove intaba ize la ngoba ngikhonza la edlangezwe so uma siqala namhlanje uthi umoya ngceba Bishop ekseni siyayilontsha le upon the word of my father siyayilontsha okuthi nje kathathu makane enyakeni nje sizoba nentaba ekanje futhi umoya ngceba Bishop uthe ikhuluma kube izona nje lezi ezikiposter yabona is trying dokotela laphana ile yophitha ingcobo isiqhoqo samadoda osibona kuleya poster leya uthenje umoya ngcina akuvele kube yisona nje kanje ya njoba sihlezi kanje bobathathu egameni likayise nelendodana uthe uNkulunkulu nje sekuphelele akuvele kube kanje bazalwane uthenje umoya ngcwele iphuthe engilenzile ukushiya ubaba wami ngoba njoba ngila I'm under an umbrella of my father so kumele kwazeke nomuntu oyibona ipost ukuthi nginekhaya nginomzali yeah so bazalane sila every year and once again sesiyezini babuGambusha sizongena khona manje once again bazalane ngicela ukubonga i-media team umfethu umsholozi lo nembona elokhe edriver leli bhano elincane leli umsholozi lo okhonza nomvangeli nodokotela uShana so WhatsApp athi ucela nje ukuzosividiriza nje mahala asishuthe mahala haleluya Jesus
izolo ngisetshisa lokho ubaba uPhovela nangeduzane kweni naye wathi nje ucela ukuzosupporta mahala uzo supporta nje mahala sengisababaze lokho nanti ibhasi elimhlophe umnikazi walo udriver uMakoto eMeya ubayise unye trip wathi naye ulikhipha nje mahala lizothutha abazalwane mahala. Oh hallelujah Lord. Sengisetshisa lokho ubaba uBishop wathi nanti intende uzongisupporta ngalo mahala. Awu ngathi kanti uNkulunkulu entaba unjani? Ngithe ngisabamba lokho ubaba uBishop wathi Khabazela udinga ini isound generator wakhipha nakho wathi mahala kodwa ke ngoba ngiyingane ngizokwenza umnikelo wokubonga ayibonge bazalwane. Ngithe ngisabonga uBishop ngisamangaza uBishop wathi babuhlalo Khabazela amavena monke akanjomane azokusupporta wena memeza nje shaya ucingo Hallelujah. Babo Madanduna nomama ngicela ninyuke nise ngapha ngiyacela ningihlalisela bona bazegameni kaJesu. Abaphathi bombono wentaba yomama yasengwelezane bayayazi intaba. Uma ukhona ongayazi intaba yomama akahambe awuqala phansi athenga idatha googlishe intaba yomama umama uLithuli benobaba uLithuli sibaphezantsa enkulu egameni kaJesu. Hallelujah bazalwane. Aw come on somebody sibaphezantsa enkulu egameni kaJesu. Jesus. Ngikade ukuthi bazane siyayilontsha intaba manje uma kuza ama seniors abantu abaziyo ngentaba umoya uyayitusa inkosi bazalwane uma kuza abantu abadala enkosini abentaba hayi umoya uyayitusa inkosi sekufeziwe bazalwane egameni kaJesu. uNkulunkulu lentaba uyikhombisile ukuthi ihlele uye so uNkulunkulu uthinta abantu bonke all over umfethu umdepho loshala ikeyboard lo mfo udlalela ubuye ngisho khosini manje abantu abadlalela odume eMkhoksstad last weekend ubeharish imoto enyaka Mkhize na iveni eyodlalela odume eMkhoksstad kodwa uthe Khabazela ngikhona umngcabo ungesonto ngiyeza ngizodlala abafowethu no bengisababaza amandla kaNkulunkulu bazalwane bengisabaza amandla kaNkulunkulu eqinisweni bazalwane lithi qiniso lokhu kusile imali ngisayikhiphile nje eyo petrol ayikho imali ngisathe ngicela ukufaka ideposit ukuze uze mvangeli noma ngicela ufaka ideposit ukuze uze nesaka bonke labantu baleso uNkulunkulu bazalwane so ke uyayibona ukuthi ubaleka kangakanani bazalwane ngicela umupha uNkulunkulu izandla ezimfanele egameni kaJesu angifisi bambezele mvangeli wami ngixolise ngelanga baba wami we'll try and improvise next time for ishelter yezinceke zenkosi njengamanje sisezwini bazalwane say straight sezwini enkosi ngoba umvangeli ula eMelmot unenkonza emisile iviki lonke kodwa washiya inkonza emisileyo wazela wena. Oh hallelujah hallelujah uzuyibotho ubalekile kuNkulunkulu so ntambama nathi kumele sithi return the favor nathi siyivala awu Madanduni siyavumelana baba sizoza njalo baba asiphakamisile ngenyawo egameni kaJesu Kristu umvangeli asiphe izwi lenkosi egameni kaJesu.